तेहेnya hasa basa jitkar maha manawa kelarin marang peda jiwit bunga manotan disam gongke Salkhan Murmu ar jahirayo Madam Sumitra Murmu salate noa montre dulubakan sanam neta ko ar samangre dulubakan sanam abo samangre hote nyawuri neta ko इन पास्ता से खन सेंगल जोहार आदो तेहेnya noa 22 Desember do hasa juru ar bhasa juru jitkar rena nagam maha kana ado noa nagam maha teheny abo samaj talare gujuk kana ar judi noa teheny goj utar lenkhan abo agamana sanam lekan juru ar odhikar gujua ado teheny noa jaha hasa ar bhasa jitkar rena mane nagam noa Santal Pargana do gujuk kana ar noa gujuk kan khatir te Santal Pargana se noa abo adibasi ko gar Jharkhand ponot re do sanam lekana juru ar odhikar teheny gujuk kana ado teheny noa abo nagam banchaw re do parsi jitkar disam gongke Salkhan Murmu tikin noy sing ar nyida nukin Madam Sumitra Murmu tikina gorote Bharat rena 7 raj dara kate abo adibasi ko nagam banchaw salate adibasi ko agam adibasi samaja bhavishyot banchaw kami kurumuru mutune menak kina mendo tehnya abo adibasi samaj rena agamana juru jahani to kami lagatar menak kina abo adibasi ko hasa bhasa jati dhorom इज्जत और रोजगार को नोआ बांचा लगी सिंगी दकिन कमी कना आदो तेहें अबो नागाम और आगाम को हजरी ना बोइरी तेहें राजनीतिक लेकाते जहां वो न्यामित किया नो झारखंड पोनत रे और भारत री जतो राजनीतिक दल के आदिवासिया एजेंडा और आदिवासिया जहां आगामना जुरु को जितकर लगी से बांचाओ दो लगी तो बाको कमी कना केवल नितोगे आदिवासी समाज रेना जुरु दो बांचाव लगी भारत री प्रधानमंत्री लेकाते हैं अब जीवित बोगा Salkhan Murmu के ना प्रधानमंत्री रूप से तेहें को तलावे कमी कना आदो तेहें या मेंगनवा विजय दिवस को नोआगे यदि तेहें भारत दिसम रे आदिवासी समाज अब जीवित बोगा परसी जितकर दिसम गंगे Salkhan Murmu तेहें मन गोया एनखान भारत रिंदवाना धरती abo आदिवासी को तेहें राजा लेका मलिक लेका से सर्व लेका तेहें abo धरती रे मान सम्मान इज्जत के साथ बोलता है दारिया निया के साथ ये तेहें का मुझे दिया सलाम को जोहार।